inkinga mangade kuthiwa kwenze njani yabo ngcineka hey ngcineka ngisuba yidlozi ndoda ngisuba yidlozi msanje yabo wena mangabe une arrangement noTunusadu kade naniqashana ku live imali naniqashana ngayo kuyiyo le khokhela umuntu ezosebenza yabo asisukuphela zinhlamba khipha ubufakazi bokuthi ubumqasha ngamalini yonke leminyaka bukhiphe khathele phela hawu nakuzofela ubala yabona mangake ngimemeze ethi angibe impucuzelo ungabona ngasinandi kanjani ana khona uthreat mina asaba sabuthi ngiyabavungula ngento abaleka yabo lo uyabaleka nanikwazi lokho uyabaleka lo indlela nje ukubaleka usabula sake saqashwa komu live naye wafonela umhlelo umcimbi wathi mayikhona indlela ngicela ungikhiphe manje ngisengabhizi ngizovela ngishaye lokhuzane emayini yabo uyawusaba vele live and uyazazi ukwazi iposition uyazazi ukuthi uyawusaba live lo ubalekela live uma engawusaba live asambe soshaya ingoma la samba soshaya ingoma lapha sonke lokhu izaba izaba washaka cima ngicharge kangaka washaka cima mina kunjena yozani izaba angidithi ukuthi sekunyuka ama prizes lento ubecuphela umcimbi uphakamisa ama prize ucuphela umcimbi abantu ababona ukuthi lo mcimbi kade awucupa yabo kuyadlalwa la yabo kuyadlalwa la awu cha boba nesikhathi bo cha ngiyabonga ayasuka ingozi ngisangabuya and ngithaba ngabuya sengingasemnandi njengoba ngimnandi kanje yabo ngisangabuye kasuka ingozi umuntu ozokathinta igama lami ngizodila naye ozothinta igama lami ngizodila naye ozolithinta igama lami ngizodila naye yabo dila nabantu aba destroy abanye abantu bese kuthiwa bayeke bekhanasa